Uhlwile Mbukeli yemukela tindzaba lotetfulelwa bukhoma emkhulukhaya we-SABC Auckland Park laku SABC 1 nakule haye nati lethambe bili lamuhla. There was a point where she indicated that PKTT was not part of the Section 27 referral. Umseshi we-IDEC longumkantshubovu utshele likhomishana lamadlanga ukuthi lobeka ngumphathi lomkhulu walombutho Andrea Johnson wadvukisa likomiti lephalamende nakathi bekangadi ngenqubo ye-PKTT. It has been time in the making, and I would say about a year and a half after I'd met with the president. Lebosa kusishaya mthetfo sase-Gauteng Ayanda Ali sewujoyine i-Action SA. I got an extremely big respect and gratitude, not only for the people I worked with, but nearly from all South Africa. Sewuvalelisile esiveni nakubathanzi belibhola letinyawo kuleli Hugo Broos ngemva kwekuphela kwenkontileka yakhe yokuqeqesha iBafana Bafana. Umseshi we-IDEC longumkantshubovu Mancha Rapesu utshele likhomishana lamadlanga ukuthi lona bekayinhloko ye-IDEC lesanza kwesula esikhundleni Andrea Johnson bekanelwadi ngemacala bekaphenywa licembu leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Uthi watfola nemininingwane ngekusetshenziswa budlabha kwemali yetebunhloli. Utshele lelikhomishana ukuthi kwamtfusa kuva Johnson naphika ukuthi bekayadi inqubo yemsebenzi yaleli cembu. Umseshi wa-IDEC longumkantshubovu Mancha Rapesu utshele likhomishana lamadlanga ukuthi lona bekayinhloko yalombutho Andrea Johnson wadvukisa likomiti lephalamende beliphenya ngenkohlakalo emaphoyiseni nakathunelwadi lelincane ngemacala bekaphenywa licembu leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. There was a point where she indicated that PKTT was not part of the Section 27 referral. So that is when now I started looking at it differently. Lelikhomishana liphindze latshelwa ukuthi IDEC yanikwa umqulu wembiko ngulona longumseshi lotimele Paul O'Sullivan lowasidwa ukuthi kusungulwe liphenyo lenkohlakalo nokukhwabanisa lebelibhekiswe kuBrigadier Dineo Mokwele losebentela tebunhloli. Ngokusho kwaRapesu Mokwele wabese uyaboshwa kepha amacala akhe abese acithwa ngilo lelikhomishana. The discussions was they tasking me to go to Mr. O'Sullivan to find out if he had opened a case against around this issue about the BMW lady, and also to find out if he has conducted or done anything on that matter. Uyaqhubeka umsebenzi waleli khomishana. Lobeka lunga lebosa kusishaya mthetfo sase-Gauteng Ayanda Ali sewujoyine i-Action SA. Loku kumenyetelwe ngulenhlangano lamuhla njengobe sekusele emaviki lalishumi kuqale lukhetfo lwabohulumende basemakhaya. Ibosa iqoshe Ali evikini leliphelile ngemva kwekumcondzisa tigwegwe. Ayanda Ali lobeka lilunga lebosa losanza kucoshwa uthi tinkhulumiswano tekujoyina licembu lelisha letepolitiki taqala eminyakeni lofile. It has been time in the making, and I would say about a year and a half after I'd met with the president, after I had associated with the various members of the legislature, that one thought this actually makes sense. We've got 14 weeks to go, and we need her to be a force multiplier, to be an additional voice. So she will in essence focus on issue advocacy. I-Action SA ikholelwa ukuthi Ali utawuletha sisindvo elihlelweni layo lekukhankasa njengobe kudala ukhetfo labohulumende betindzawo. Sifundza sasempumalanga sesinalenye indlela lensha yekutfola emandla agesi. Umbila emoyeni wind energy facility seyiqalile kwenta umsebenzi wayo. Kwanyalo lesikhungo sitawuphehla emandla agesi langu 155 megawatts kulawo langu 900 megawatts lalindzelekile kulomklamo ngenhloso yekusita lelive ludzabeni lwagesi. Today we are seeing the real coming into fruition, the pledges and the commitments that were made
billions and billions of rands are committed at our conferences, and today we are seeing the real launch. But what is more important about this project is that it speaks to our just energy transition. It talks about the future of our energy transition, how we would like our energy architecture to be actualized. As you well know, we've said that we are a country that is relying on a mixed energy future. Sekuphele iminyaka lengemashumi lamathathu leli lashicilela umthetho-sekelo sewubeke mbili emalungelo elunvu ngaphandle ke kwekubandlulula. Kubuka kabanti indlela lehanjwe nguleli kusukela lahlikihla lo mthetho-sekelo semukela lisekela lenhloko yemajaji Justice Dustin Mlambo. DCJ asikwamukele etindzabeni kulendzambama. Sawubona make ngiyabonga ukuthi nikhulume nami namuhla. Asitale ke ngekuva ukuthi yini lokukhambele embili kule minyaka lengemashumi lamathathu leyengcile ngemthetho-sekelo wakuleli. Mina nje ngicala ngokuthi njengalomunye lokule age group le yayi experience iapartheid ngibona kunalokuningi loku lesukulungisile kusukela lesasikhathi kule 30 years lesihambile. I mean kokuqala nje mina ngicala ukuvota sesithethe lesishamthetho lesisha lesi lomthetho-sekelo lomusha uyabona ngoba ephambilini uyathi uthina abantu abamnyama bese nganalo ilungelo lokuvota uyabona. Kwesibili sine judiciary ukuthi i-arrangement yema courts kuthi nathi sine abantu labamnyama sesiyakwadi ukuthi sibe majaji kanti ngaphambilini bokube lumbi kuphela laba phethe ma court uthola ukuthi sibani labamnyama mars judge abelumbi uyabona. Lokunye sine bill of rights. I-bill of rights ngicabanga ukuthi ngiyo lebaleke kakhulu kulo mthetho-sekelo wethu ngoba ikhipha onke malungelo lesinawo sibantu bala eMzansi Afrika. Lungelo lebantwana besikolo ukuthi baye esikolweni bangavalelwa ngaphandle. Lungelo lokuthi bantu banikwe tindlu i-accommodation yabo. Lungelo lokuthi ungavele ukhishwe endlini noma ngabe kukhona lokungahambi kahle ngasekubhadaleni mara umthetho uthi abakwadi ukuthi bakukhiphe endlini bangakutholeli i-alternative accommodation. Sinemalungelo ukuthi uma ugula uyakwadi kuya etindzaweni tempilo la utothola khona lusito bodokotela nemithi. Kuningi lengakubala make lesiku archivile uyabona. Le kunye lokubaleka kakhulu ukuthi lo mthetho-sekelo wethu wende sure ukuthi sibe netinhlangano letikwati ukuthi tibe free tikhululeke ukuthi tisinike tindzaba letendakalako kulelive. Uyakhumbula nga-apartheid tinhlanganiso letiningi betivalelwe ukuthi tingakwadi ukukhuluma, especially kukhuluma ngetindzaba la kumoshakala khona kulalaba phethe lelive. Le constitution yethu yenze sure ukuthi tinhlangano tibe nalelungelo lokuthi tiphahlalade tindzaba tisitshele ukuthi no kumoshakala kuphi kumoshwa yini. Lama commission lesiwabonako la endakala kulelive lethu kungokuthi le mthetho-sekelo wethu wende sure ukuthi uma ngabe khona la kungahambi kahle ekuphethweni kwelive, government must be held accountable. Ukuthi lalaba phethe sive kufanele batshele sive ukuthi kungani ukuthi kumoshakale la kumoshakala khona. So ngathi phecelezi ngolokhu ngithi ma developments maningi futhi la good la endekile mar it's not a good story throughout ngoba kusesekhona laba labathi yebo sinayo i-constitution sokuphela 30 years mar uma ngabe nginelicala ngifanele ngilise court uma nginganamali ene ngingakhona kusitwa ngilethi inhlangano leti bekwe ngihulumeni ukuthi sithe labanganamali labafuneke ecourt kusho ukuthi angikwadi ukuyisa lelicala lami ecourt. So ngisho ukuthi i-access to justice iseseyinkinga futhi lo mthetho lesinawo lo ukuthi malungelo ethu siyalingana sonke uma ngabe kude emandi
kubeka ngikunike example thola ukuthi manda valiwe liyaphela liviki bani labantu abanemandi ngilabani labanemali labatokwazi bawathenga emandi batokwati ukugeza nokupheka badle mar uma uthi hluphekele ungasebenzi uwathenga lawo mandi uma kude emandi uyabona so nagesi bengiye ekhaya le weekend lesisuka kuyo ngelisondo beside gesi abebhabdini uthola ukuthi kukhona laba kwathi kuyothenga gesi laba bafaka lokwethi into kwakhona lokwenta ukuthi nagezi ahamba bona baloku bachubeka bakwati ukuchubeka nempilo yabo uma unemali yokuthenga leti into leti uyakwati ukuthi impilo yakho ichubeke ibe normal mara uma uhluphekile awukwati kwenda lokho so ngiphawula lama example okubonisa ukuthi yebo ikhona incubekela phambili lesibe nayo kule 30 years lesuka kuyo mar lendlela sengafila sifanele sikhona kusese kuningi kufanele kulungiswe so that wonke umuntu atojabula ukuthi le constitution naye iyamsebenzela njengamanje ayimsebenzeli wonke umuntu iconstitution lokho ngivuma nje phambili ngakwali ngelijaji DCJ asibonge kakhulu isikhatsi sakho siyabonga manje yabo lisekela lenhloko yemajaji DCJ Mlambo kanti ke sisaya etitolo mbukeli ngonyakati siyabuya Uwemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle ihlala nathi khumbula ke ukuthi letindzaba kuyatholakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku X Facebook TikTok YouTube na ku SABC Plus Nasivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola lasemelika. Lirandi libita 16 rand 55 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 25 cents, li-euro libita 19 rand 3 cents, lipula libe ngu 1 rand 15 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $4,045 li-ounce, iplatinum ibita $1,640 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $90.09 umphongolo. Iphele lamuhla inkondileka yemceceshi webafana bafana Hugo Broos lomceceshi kanzi waqala kucecesha lelicembu lesive ngenkwekhweti nga2021 kanzi bekasawende lomsebenzi iminyaka lesihlanu. Mengameli weSAFA Danny Jordan uvumise umsebenzi waBroos lawende kuleli cembu. Kanzi ke kuqhubekela embili netemidlalo semukela Elasto Kapuweza longumcondzisi weKruger United kuva kabandi ngetinhlelo taleli qembu kule season njengoba ke lidlala kwecala ngqa kuBetway Premiership. Kanzi ke kumqokwa ukuthi iSABC yatisa umbukeli ukuthi ete yayisakada imidlalo yekuvula iBetway Premiership ya 2026-2027 letawudlalwa ngemgcibelo. Elasto siyakwamukela etindzabeni teSwati kulendzambama. Sanibona nonke siyajabula kakhulu lokusinikeza isithuba ukuthi sikhulume indaba yeKruger especially i-opening fixture yethu kusasa siyadlalana amakhosi. Elasto ingabe yini lena abalandzeli bangayilindzela kuleli qembu le season? Yeah, sithi as a new team siyabona ukuthi sizame kahle ku-adjusta i-PSL sibone ukuthi kune i-difference kakhulu indaba ye-Motsepe Foundation Championship nayo futhi i-Betway Premiership mara because siprepare kakhulu and sishane kahle last season sinethemba kakhulu ukuthi no i-season yethu izoba ngcono izoba kahle so that at least maintain status ye-clubini Maratina, it's all about tina kuti siyenze fast indaba yokufunda kuti Betway Premiership injani siya respect ama team kone Betwayship Premiership especially Kaizer Chiefs mara sithi siyasaba sithi nathi futhi want to show who we are as Kruger United Football Club. Njengoba kusasa nidlala neKaizer Chiefs singabe ke niulungele kanganani lo mdlalo? Yeah, ngathi umdlalo onzima mara every game in the Betway Premiership nayo futhi inzima kakhulu onke ama team good teams so simele si prepare kahle like ngishele njalo ukuthi it's not too much ukuthi siyasaba egaming
mara futhi nathi siyazi ukuthi we must respect i-team emkhulu i-Kaizer Chiefs. Siyadlala ekhaya at home, so simele futhi senze kakhulu i-advantage to make it work for i-club in, and see excited ngathi we've got nothing to lose kakhulu, but it's just for us to make sure ukuthi sijayele kahle udlala i-Betway Premiership. Elosto, asibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Elosto Gabuweza lo mcondzisi welicembu leKruger United. Bukeli kanzike tiyagoca talamuhla asiphindze isihlangane ngalokutako letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesizulu. Ungaphuthelwa simo selitulo nento zakhe Mathebula ngemva kwetitolo. Impela sonke akube ngulenhle Hlekwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwalelo muhla ngisho kagcwala umlomo ukuthi icisheke libalele mawubuka la ikakhulukazi enkabeni elive ngwalelo muhla kepha ke akhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% mabuka ingcenye sifundza kwaZulu Natal nje kube limbonye ngemafu mawuhlela ke la eNtshonalanga Kapa ngwalelo muhla kanti ke naselangeni la kusasa asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanti ke lachubeka nengibonye ngemafu njengobe livulile ke ikakhulukazi enkabeni elive langeni la kusasa ngwalelo muhla kanti ke isixwayiso lesivela ke la kuba ka South African Weather Service ngwalelo muhla khombisa kuba ke nemoya mawubuka ke la ingcenye yesifundza ke la eKwaZulu Natal ngwalelo muhla kanti ke masithubeka sibula naselangeni la kusasa uchubeke njalo ke lo moya unika amandla ikakhulukazi kuleso sifundza ikakhulukazi ngwalelo muhla sifundza ke la eKwaZulu Natal kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani elangeni la kusasa masibuka ke sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lipholile nga 21-18 eSprings kanjalo naseVereeniging nakubo Carletonville bo Broncospreth ngwalelo muhla lapha kuyeke la 18 lo ukuthi lipholile leto indzawo letewe kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Liphalale lapha ku 22 mabuka indzawo lefana nabo Phulukwane lapha ku 19 kanti ke Phalaburo ngwalelo muhla lapha ku 23 kanjalo naseGiyani lipholile leto indzawo letewe kanti ke sehlele sifundze eMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha ku 23 lo ukuthi lipholile leto indzawo letewe kanti ke mawuhlele embombela emtshindi ngwalelo muhla likhombisa ke kuphola kuyabanza eCarolina naseEmelo kanjalo naseStanderton ngayeke la -3 kanti ke lipholile ngwalelo muhla ngaleke kubo Secunda nga 18 kanti ke kwaZulu Natal eVryheid lapha ku 18 Pietermaritzburg 17 Kokstad kuyabanza ke ekuseni leto indzawo letewe nga -1 kepha ke mabuka bo Durban nakubo Potchefstroom likhombisa ke kuphola ngayeke la 18 ngwalelo muhla Eastern Cape indzawo lefana nabo Ncuba lapha ku 20 kanti ke kona Joli nakhona khombisa ke kuphola kanti ku Composite kanjalo naseQwanga ngwalelo muhla lapha kuyeke la 19 kanti ke sifundza iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 29 lifuthumele kuleto indzawo leto ke Beaufort West lipholile nga 23-25 eGeorge kanti ke Cape Town lapha ku 22 ngwanelo muhla kanti ke sifundza iNorth West indzawo lefana ke nabo Calvinia likhombisa ke kuphola nga 23 kuyabanza eSutherland nga 0 kanti ke Appington lapha ku 1 mabuka boKuruman nakubo Kimberley ngwalelo muhla lipholile nga 21 kanti ke iFree State indzawo lefana nabo Bloemfontein kuyabanza ikuseni kuleto indzawo leto ngwalelo muhla nga 1 kepha ke mabuka Welkom lifuthumele kuleto indzawo leto ke Ficksburg Bethlehem lapha ku -1 kanti ke sifundza ke la iNorth West ngwalelo muhla mabuka ke la indzawo lefana nabo Botosca lapha kuyeke la 23 so iZarenege lapha ku 20 lo sho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto kanjalo naseRustenburg nga 21 ngwalelo muhla kungakube ngikuphathela kodwa busuku abube ngilobuhle malangeni.